Injani karibu. Adata gufasha ikizi. Rero muyobozi nakundanye n'umuhungu. Umuhungu dukundanye anenda. Amaze kunenda none yaranyihakanye ubusiwe nta nubwo wantenda ngo nafandi bagabo. Inda yaranyihakanye? Arya n'ubitana? Anita Saxo. Saxo. N'imiti ntibayifata. Hano? Tubana kumenya zitarenze saa sita z'amanywa. Ngo bitarenze saa sita z'amanywa? Ariko ngiye saa yine ndaba nkugezeho. Noneho reka nshyiremo udukweto mitenze. Ariko leta y'u Rwanda itwitayeho. Wasanga ari nk'ubutaha bagiye kongera kuduha ibigori ngo ku murenge baramamagaye. Ni karibu. Ariko noneho bwana muyobozi. Ego. Wambwiye saa sita none nje saa yine. Ziba. Bwa bintu byo kugendamo mu tugori duke. Muhambira abaje pe. Umuntu nicyo ugeze bwa mbere bwana muyobozi. Leta yacu ni umubyeyi. Ibigori icyayi hari. Niko mugabo we. Reba umukobwa mu maso. Wise si umuturanyi. Uwo mukobwa aragushinja ko mwakoranye imibonano mpuzabitsina. None akaba yarasamye inda yawe. Ngo yasamye inda yanjye. Asigaye wowe umunyezamu w'iyi kipe. Mukura, Reyo, Amavubi. Ntatubwire. Tuvuge ko utazi gusama inda no gutera inda cyo. Kumaje kubyimba. Genza make wumva ibyo kubwira. Sibyo? Cyangwa ugiye kujyana kuri brigade bagufunga. Byose bwana muyobozi. Ndemera ko twaryamanye pe. Bikora ibi. Ariko ntabwo twakoze imibonano mpuzabitsina. N'imiti ntibayifata. Maka. Wakemera icyaha ko mwaryamanye? Bwana mucamanza. Bose njye n'uyu mukobwa nta mibonano mpuzabitsina yabaye. Mbana n'ibiraya hano. Ubushatse kuvuga iki? Twakoze inama y'agakingirizo kadutandukanye. Kurumva hari imibonano mpuzabitsina yabaye cyangwa yakoreragaho n'agakingirizo. Uko wakigaruka twatangiye mbwira ngo none twanye kuvuga ngo mwakoranye udukingirizo ngo nta musaba ari kuza. Rata muko urifuza ko byagenda gute? Njye nta kindi kintu nifuza. Nshaka yuko ama indezo pako uyu mwana numwita akuze. Nta kindi kintu mushakaho. Ariko abakobwa ibyo mwigeze n'ibiki? Wari bwaba n'inkokokazi ijya gusaba inzage indezo. Kikuze imishwi 20. Abakana kari mu nda kamwe kazafona. None tuvuge ko niyo ngira ari inkoko. Umukobwa icyo ashaka ni indezo. Niba utayemera turakujyana brigade tugifunga uheremo. Emera gutanga indezo cyangwa tugufunga. Umwanya mboreza w'umugabo. Aze kuza njye mutemera ibyatsi arya. Ziba. Umusitani wanjye se bamufunga. Akareka je nabo naremewe gereza. Tuzagira umunwa kugeza rya. Injira. Bwana mucamanza. Ikibazo mfite hari umuhungu duturanye yanereye umukobwa. None ikibazo rero nuko numvisha amakuru yuko agiye gucika. Ubwo ko nta kintu mwafasha koko. Wabuze amazina ye? Ego rero yitwa Saxo. Hadi wa mugabo wowe witwa ngo iki? Njye nitwa Korode. Henga Korode. Ntabwo waje mbwa ko witwa Saxo. Wa mugabo si ngo Saxo. Ngo yitwa Korode. Amazina yawe utangiye kuyahindura kandi sanzwe nzi ko yitwa Saxo. Nta n'isoni sha. Nta soni ukiri. Safari nyuma wifata mu nzu Safari nyuma rwose. Toka mbasi nakubaha n'iki we. Nta n'isoni ukirabo. Ibyo bavuga n'icyo mugabo. Ndabije Saxo. Ibi fari y'uko. Ariko se rwose Safari yenza amakirwa. Safari kamunicanyira. Iki mwokagira Imana. Safari kabanyuje. Ariko si wakitoze ngo bazari ndega amasuri. Safari ndega amasuri. Inkubitana umuntu giye ukirego cyaragenda gaciro. Safari kamunicanyira Imana. Umva kugure Safari. Mutahe. Akuse wewe tutahisha mutahe umva. Mutahe jewe Saxo kumufunga. Ikirego cyanza ndagikujyana hito. None barabaye. Sha babivuze ukuri koko. Ujya umwana nyuma y'amezi 2 ugatangira kurya impungure.